znači tu iznad ove ručke za zrak imamo jedan konektor. To trebamo odpojiti. I ovdje imamo 3, 6, 8 leptir matica i onda je motor dolje. Kad motor skinemo, onda dalje već sve ide lakše. Konektor otvaramo plavu i žutu. Uvijek ne vrame. Gledamo konektor. Naponski kabel isto. Tako. Radimo kabel tu iz kanalice, malo je. To se nagužano, ima žica, milion. Što od senzora, što od čega. I sad skidamo leptir matice, znači čuju se lagari. I u principu jednom do 2 puta u sezoni se moraju leže izmijenjati, što i nije baš neko rješenje s obzirom da je peć nova, brutalno skupa. Ja sam je kupio rabljenu, korištena je bila jednu sezonu. Ovo je znači Logano S121 pirolitička peć koja košta nekih 16.700 kuna nova je koštala. Za te novce puderu se morao malo bolje to riješiti, a ne da se leže mijenjaju svako malo. I sad, ko to ne zna sam, primoran je zvat servisera. Da, ventilator je vani. Idemo s njim na pank i idemo ga raskopati. Od alata će nam trebati 10 ključić. Ovo je lijevi navoj, znači. Ćemo malo počistiti. Treba će nam 8 ključić. Skinemo ovu ploču. I treba će nam toraksi. Sad prvo da riješimo ovo. Ležaji su 608 2Z SKF-ovi. Mogu još neki drugi 608. Iskreno probao sam više vrsta i svi su se pokazali jednako neučinkoviti. Čak sam i u pojedine specijalnu mast ubacivao
da probam da li će to šta duže trajati, nešto malo duže je. Ima posebna mast za visoke temperature. Evo ga, skinuli smo ploču koju ćemo kasnije malo očistiti. Tu je sad znači jedan imbusić. Mislim da je 3 ili 2,5. Mislim da je 2,5. Jako se slabo vidi tu kroz ove rupe, trebamo to napraviti. Negdje smo imali naglavnu lampu. Sad je ne mogu naći ovaj čas. Tu je. Čak i manje. Taj širafi smo popustili. Morat ćemo malo osovinicu očistiti. Evo ga, to je taj ventilatorčić. I sada imamo tu 4 ova Torxa. To je, ja mislim, ovaj. Ili nije. Malo su čak veći i oštećeni od skidanja. Znači jednostavno ležaji su preblizu izvoru topline i iz tog razloga konstantno odlaze. U principu svaka 3 mjeseca ako peć radi. Znači kroz sezonu jednom, 2 put moram zamijeniti ležaje. Još nam je ostao zadnji. Kao što vidite, poklopac se odvaja iz razloga jer unutra ima feder. Jedan. I to je taj feder tu.
ćemo stator. Stator ostane ovako. I evo ga, drugi leže isto. Čuje se definitivno. Znači i ovaj tu ćemo izbiti. Tako, smeće. Ovaj tu da bi skinuli, moramo skinuti ovaj zegr mali. Uzet ćemo zavinute špic cange. Tako ćemo uopće uspjeti s njima. Načeli smo. I to je taj ležaj, isto. Smeće. Evo nam novih ležajeva. Šesto osam. Ovaj tu je neki isti je, samo što je izgleda neka tvornička greška. Piše 603. Imamo znači još uvijek u rezervi imamo još ležajeva. Vraćamo nazad zeger. Sjeo je dobro. I u kućište ćemo staviti novi ležaj. Malo ćemo to obrisati. Budemo sad nešto napravili. Budemo malo nakirnali vanjski rub ovog kućišta, iz razloga da nam se ne bi ležaj okretao u kućištu slučajno, da malo teže uđe unutra. Tokari znaju za ovakve fore sigurno, kad malo pretjeraju sa skidanjem materijala, onda mu je ovo rješenje, ako nije previše. Kućište je aluminijsko, tako da to fino ostavlja trag, kirner. I sad smo dobili ovo. Automatski ide teže. Super.
To ćemo sad mi s nečim uprešat malo. Treba ući još nekih 4 mm unutra. Da sad kažem neći. Još mrvicu treba ići. I sjeo je do kraja. Znači koliko je rukom lakše išao, znači kad smo zakinuli sad je to prva liga. Ništa se ne čuje. Znači, da vidimo kakva je situacija ovdje. Isto ćemo probati malo nakirnati. Evo, ležaj je sjeo do kraja. Super. Stavljamo stator. Moramo paziti na ovu gumicu. I na položaj statora, znači ovaj utor kroz koji u principu ne prolazi šeraf, ali on se mora poklopiti sa šerafom. Jer neće sjesti unutra sve kako treba. Tako. Malo. Znači nije postupak uopće kompliciran. Još druga dva. Vrti se bez problema. Nije to težak posao, nego je tlaka jednostavno. Kad moraš gledati hoće li ventilator zablokirati ili neće, onda čim se krene čut, to zamijenim i gotovo. Tako. Sad znači još ventilatorčić. Taj imbus je malo teško pogoditi kroz ove rupice, ali ide. Ne smijemo ga staviti ni preblizu ni predaleko od kućišta da ne bi negdje zapinjalo.
prilike na sredini. Stegnuto je, ne proklizava. Idemo očistiti još ovaj lim i vraćamo nazad sve kompletno. Usisali smo usisavačem garež. Usisavačem smo usisali garež i vraćamo nazad šarafe i matice. Ne treba to ništa pretezati, to je M5. Malo da tu reda napravimo. Šmicama više ne treba. Špicanje nam više ne trebaju. Šmirgl ne treba. Znači ide prvo široka podloška. Pa ide ventilator, pa široka, pa mala i onda matica. Maticu nemojte izgubiti jer M6 lijevi navoj nije baš da svagdje ima. Ne treba čak ništa kontrirati, ima na sebi zubić ovaj ventilator, tako da to je to. Idemo na montažu. Idemo.
I da čujemo sad. Ne buči više, super.